kan tran mai ngo ama sign introduction kan neanga achak bera hian kading lama hian pu Brian lal nun hliba athuani hi ZPM kan secretary in charge media ania amai ro sports association thanga ruai tu ni na telo chel to thri na nia Mizoram State Sports Council ade polo to ania tin kading lam chiam hi puthang chungnunga nia ZPM kan secretary in charge minority in Mizoram State Sports Council senior sports promotional officer pension ania sports lama chuan Mizo zinga thiam na sang takania azira zirna lama phei chuan azir sang ber zinga mi ani chuan kaveilama mi kan thria thawangin Dr. Vanlal Thana ania ani hi MLA ni na pialama hun rei tak chung Mizoram Basketball Association lo thuai to tu ania ke hilal nging lawa mar kania ZPM executive member ni in tuntuma hian is always true ZPM official candidate kania tin Dr. Vanlal Thana hi kan thria dangin abial pangai I zone not to ZPM candidate ani bokani when I hear sports chun sang kan soidon ania a soi hong tu kan tanganga kan thian te hian an bel thei nual dona a chiarin ka chiar de por mayanga kan bel du ta chu kan soi bok don ania Mizoram People's Movement chuan sarkar na achan huna sports hi ti tak zetina kalpui dona hemiatan hian short term plan le long term plan ani tu na hi chuan mi pui nol puin kan riat thiam thei turin kan hmalang atur tlang pui mi puin an riat fia thei dan ul samin kan on tar lang don ani ita kan soyang hian systematic takin kan dar han lowa in thante naya mi puin ZPM hian engen hoilam sports a hian ti ten riat theina turin kan han soidon ani pakatna chuan sports person le sports association ngai sak ti ani Mizoram sports in asatakin ma sona ZPM chuan lomamati hle hetila hian sports ma sona kan ti hi akai rol tok lo dewin kan thria infrastructure lama na satakin kan thanga sports person te hian ngai sakan lo tok lowa hei hi thla kan tum akal kop tura kan ngai ani ke ni chuan sangni som pakole sangni som ni le pathum chung in Mizoram State Sports Council noya project lian tham zale pariat an thok thei lomum kan tia chuti rualin hetiang taka nalian thok chak thei kan ni rual hian kan in fiami ta din hunero ala niam hle North East Olympic Games November sangni som ni le pania Shillong nei zo ta ka Marchak State pariat zinga parukna kan ni phak chawa infrastructure lam chau ni lo in fiamna tak hian mason kan ngai kan mamo hle ti ta khana langani kan thathawa North East Olympic Games a khanin state pariat kan oma mar chaka bo parukna kan nia chuti line sports kan sum man chu nakina kan hotu tena non la soinga atam thamang reng hlea tran hi kan tran ruala ngai ni chu kan hmalang na hi kil khat chau ni loina zawaya ni ngai ni entirnan November ni som le paruka final medal tania chuan North East Games bika kanen chuan Arunachal Pradesh khan gold medal som thum le pakuan lani Mizoram in som le paruk kan lani chu Arunachal Pradesh sports an san ngai kan thriat lo line North East Games a chuanin khi tan lom ta ni pathum nan ya ke ni paruk na kan ni atlom thak ang reng khom maya Arunachal hnuai kan om mai ni lawa Nagaland hnuai kan om boka heng te hi kan ram sports din hundik tak chu ni me kani sports ma kan son don chuan amun ma nei thada poi mo rualina boy pui tu sport association thuam chakhi ZPM chona tulina ria tuna hian sport association then khat chuan national competition antel donin sumle pa har sana antok na sa hlea mimal poisa puk chop te pon om thin hei mai hin lo in sponsorship le thil danga antlan boy na sa thin le ani sarkar tan pui vek se na ni lo chungin sports association in andon tour sports promotional fund ZPM sarkar chuan ennon kantum hei baka hian association in an mani pola hunma an nei hi ZPM chuan ngai poimua a thei chin china state level recognized sports body ten an dule mamo huna an man thei turin sarkar sports hunma te sport association tenen a man dan soi ho thina ni anga an ngai dan da poimo ani yang kan tia kan man du hun taka a chang chuan hei football ama chuan
taxi driver te khan lo sports an book lok lak lo to an ti maya sikul ten lo sports sarka akadipal ko ran thalai PYD K3P SAY 3KP arang an lo sports a state in a state recognized budin an man du po khan ani ho in an lo book masa ti maya wang khanin book masa sang deu ten akala a promotional lam ni lo hian a entertainment ang zo hian kan kal na ang reng hle boka helai po hi uluk zo ka en kan du hle ani panhina chon incentive ka so what en non hi kan ngai poimo hle ani when I hian press meet upon min ngai poimo sa ulakan dua the Mizoram Sports Incentive Award Scheme sang ni somni le panhi chu September ni ruk sang ni le somni panhi atanga man tran ania sarkarin infiam mi ati thate lo man don thei dan tu ruam man na felasiam hi lo mom kan ti taktaka chuan tuna hianin amma zonga in helai hian kim changka kola document po aruam man na po ya fel fai to zoka kong khata chuna lom omani heti lai hian Mizoram State Sports Council nuaya recognized sport association ni ve thlapsi sport incentive award pek velo an om ama dong thin paita kan ni chu heng sport association te tan hian ZPM chuan ruam man na siam don ani incentive ke award dong thei to lo ZPM an sarkar huna pek an tumte kan tumte pok an theng chu som kanon tilanga Mizoram State Sports Council nuemi incentive ke award dong lo alis kan tarlan the ni mai pal kan ne ani chuan kan ho tu ten hena he puthang ate pu brain ten hena hian sport association lampo in report zel the ni chung da chu pakhat na bodybuilding and fitness association of Mizoram panina Mizoram arm wrestling association pathumna Mizoram keram association Paul ming ni lawina sports mingin kan soi mai nge palina kickboxing pangana motor sports parungna powerlifting pasarina sepak takraw parian na tak of war pakuana snooker and billiards somna muay thai heng mi le sa te hi India ram inelna an telin medal an lak point na chon incentive cash award pek tu zinga khan an tel talowa ZPM an sarkar chuan an ni hianin incentive cash award an don ngei theina turin ma kan la don ani tin heng kan soi hianin federation thang thang om theya chunga chuan recognized federation an ni angai thunga tlema phua chop de enge model ang khachu arem chang vek lowa amai ron chu zompui nei fel thapsi helama po Mizoram State Sports Council in ziak lu thapsi a cash award lai pai si association anom hian a coach te a player te chung kwa te thlengin ang honga hi ZPM chon tha kan ti lawa siam that kan du ani pathumna coach education ti changtlun Mizoram Sports kan choi sandon chon zirtir tu nei thada poimo kan coach nei te hi tu na ya thuam thata training thazok le zirtir na sang zo kan nei theina turin ZPM chon malang kan tui pui deu game train khat en taila kan ti en tir na mai kan da don ani boxing kan tui pui MMA mai ro chu kan din mun hi en chuan aiba star 3 coach kan nei lo phot asang ber kan nei lo aiba star 2 coach pakhat kan nei aiba star 1 coach pakhat kan nei chu zirtir tu kan nei that lo chuan zirlai nei that ngai na kha om lo ani ngatinge notice game sa han kan van hiam ve kan ti theya kha kan tui pui ho kha kan han la nia football te po han di taila asang ber pro license coach kan nei lo tuna hian Mizoram a dot chia a license coach hi patni kan nei chawani pathumna volleyball hi athan panti dana dang ta dewa helai kalis nei hi puthang alis nei nang lo pal theng poni se ka ziangin ka chiaranga an mani association nam ka zo chuan NIS coach National Institute of Sports noya coach zir chokhi pariat chi kan la nei ani Mizoram volleyball khelan thathem zia kan thia train coach khatia pariat chi kan la nei chuan masona hardon chuwang chuan sports ama kan son don chuan infrastructure po kan siamang thil dang po kan buai puenga publicity ate thil dang atran kan lang kan ti rual hian kan ngai poimo pakhat tu chu azir tir tu a coach zo ka hian training than mamo kan upgrade dang chu min nuwa azir tir tu thiam chon zirlai pon thiam theng de hi kan ring ani aru langin han soi taila kan in fiami tam tak hi chu training an nei that viau wang lam ai ma natural talent an mani pian puya wanga thleng sang te bo hi om the ani ama ro chu mi do chon an coach ka an poimo lo tin ani lowin a hlom anga
coach kan nei than na het hian ma kan son ta thu te han ti tur hi ala tlem deuh chan chu coaching lama mizo te kan thang duang lova tran kan la ka ngai tin ZPM chon heng te hi kan an soya palina chon medal don theina tur association than kan tia sports tui pui tam ni si sports minga sumle pai tam tak seng tu state ni si hi national games te north east games apo medal kan dong tlem thei le hei wang hian sport association zinga medal kan don theina tura ngai te hi tun aya thazok en college ZPM chuan tha tia ram le ram in el na te state le state in el na lian thama kan thlen san theina turin ma alang kan thiani heng kan thi hian thil tam taka kheng tela sport association recognized sport association som thum le pathum hi chuan medal min hon sak vek don lo ti kan thia chu wang chuan medal min pe thei tur association an omani chuan aduan big dan kan ho tu ten an zonga he ga ding lama hen expert the thua ti chuan chu mai ni loin player zinga infirm mi zinga kal zel thei tur an om chuan engtina mo ami mala training pe ka mo a training le zel na tur hun ma thazok mun danga training na tur ko mu mo kong zon sake mo ani lo point sum le pa e thul ani point kan budget na thlin to ka chuti zong chuan mala kan tuma ani lo het di dual kan kal hian sports sum tam tak seng boxi tin sports department mai ani lawa infrastructure a page in UDNPA tangin nasa tangin sports atan kan pot peng chung point kan thlen chin hi asang si lawa he wang hian tran kan la na sat hle angai te in ZPM chuan heng thu te hi kan au pi ani poni se kading lama pu thang au ma hi ka ve lama doctor ma thana om buka hi ta kem pu brain na om buka sei du ten nei dona anni lam hi kan som le photanga chumi zo chuan kan rem chan angin zona le chan na te kan la don nia doctor ma thana kan som sange kan sei sung sung nga kapute te khan ZPM ten ma kan lak tum dan thil tam tak asuya kan sei ve tur hi chu kan sports department sports and youth services department kai soina hian enga tinge kan sport minister hian contract ringot ngai tu a chung lampang ngai ventel silo mala ti hi soi ka dua kum sang ni som pakwa som ni khan kuma khan recognize sports association tenena the promotional fund kha allocation budget ang kha pe kan nia tada khan sport association som hi le pathumin an don turang an dong phalowa chu noi somnga borvel ni askia tani ache ka soi thei lowa chuta chuan sam te po an kal chowa ke po he basketball association soi tu kan nia kan ni thina te tu na advisor in kom ta kan buai khop mai he thili assembly zona po ka so to ching pe no mem ngai ven me ka ni nia sia ta ni ti song min changa chan pial dan phe dan ngai to tun thleng hian kan minister hian ala ching fel lo ning ki a sport association ten har sana tam tak an to ka sum te mi poisa te kan lo ba thina program ti nan sum man dong kim lova he thil hi kan minister hian chin fel ngai na a khe thor lo hi amak ka tia chu kan soi tel do tin combat sports hi tun ministry han angai sak lol lo ani hi ka soi do assembly zone min chan na khan kumin ani leng hala min chan nan chuan kum sang ni som kwa tanga tun thlengin combat sport atan bi ka ruam han in mo building za nge sak zo ani to ti ni combat sport atan bi ka ruam han building za nge sak zo ni to ti ni a kum sang ni som kwa atanga tun thlengin combat sport atan bi ka ruam han in building sak zo alom lo ti ani a thil danga chuan kan boy pui khop maya kepo association ka tel na po ni ma sela basketball chu dar zau tur chuan kan du ama ro so lai chim to player kan nei bia lo na khel ngai thin le helai tournament kan tia boron la ngai lem lo nia kan hriat area ate basketball court an wat tin no mai ni chuan a thalo ka tin ani kan ma mo lo tin ani lovin kan ma mo tho basketball association pon ama ro chu rom han nei a fil file lovem tinge
sport association sang pa ber anga kan ngai enga tinge hetianga attend du saka tarf chungchang phei chu kan thchiang ome phulem kan pha teu maya e chutianga maso na khai rual lo enga tinge kalpui ti hi e kan zot tu ani kan sport minister hi hetiang lo do hian ini chuan ZPM kan sarkar chuan association te an mamawangin hria thiam puin anen an har satna e zuk ngai ven puin tiang chuan e ma kan na don ani combat sport te po kan ngai ven don kan ngai sak don ti kha kan soi du a chuan a to pera chuan chanchin bua hanilom photo thi ilom photo in karinga kumin okas tha assembly session zone channa chanchin bo theng kha chuan aron thilanga sport and youth services noya tender hi restricted vekin akalani ti kha oma e anon chang sual ne chuan chang sual ni mai sela ta chuan restricted tender a hian farm hi panga paruk velin anin chan chok hi ni maya he thil hi dan kal ania competition commission a oma chumi chun dan ani ni ta chuan bid rigging le cartelization hi phal ani lawa bid rigging a chuan ange niang an chan dana khan ai nang thuk tur ani lo ti te nia tuna cooperative statement tun se san nung dara khan kan deal chok ka chumi aron langa chu hemi te hian intiam rolin in ang thuk in an changa document threng khat an pe kim lowa tiang chuan anin rington kwal vel mai ani chu kan ministerina masona kalpi tumdan ania he thil hi an mani party mi te pon an hel hle ti kan thria vai bel chia chuti zat an noi singli chuang ala chuake ti chung si in company tu mena alema siam te pon yang ka thiam to chia lowa e chutiang chuan tu te no man khan anin chan chok mai maya tu puta mo hian sum hi chu alu tuk te pon nin kan thria chutianga e mason na khai rol zo ko mo mason na e sports person howina man son theina tur mani ham thatna tur amo thian te ne na in hai vun na tura etiam mala kan hi poi kan ti hle a dan mangin mala to sela kan sarkar ani chuan dan mangin etiam bid rigging ti te cartelization ti te restricted tender manga ti hi ti to kan tumani ti kha kan ta lang tel du ani e point pakhat kan survey anga tuna sangi som watanga sangi som ni pathum par hianin kan sarkar hian project sports bigger project nei zong hi zapriat ania attend to sakzo to ten ne attend to ongoing work to po aloma zapriat jing khanin somnga pan hi mami district a hianin ani thot maya asum zonga chut phei chuan mizoram sarkarina kumga chunga poisa man sports ta na poisa man hi nuai singa sanga zali le nuai li ania singa sanga zali le nuai li le cheng sing thum panga pali bial pali point sam thum ania chung jinga mami district chunga an manza ki nuai sing hi sang ni samruk pakhat le point sam pali ania kachu kan chu swalo torangai la chu ta ka soidu chu mami district he Mizoram population tanga chutuan za pariat ania tisuan kan poisa man zong kumnga chunga sports a poisa man zong za somnga de thohi za somli pariat hi mami district in anei zawani mami district kan lompui khopmaya chuti rual chuan lompui pon phua communal class le chile chi inkar har sakna te nei ten sports manga arinkara remdele mon na siami atul coping and thria kan lompui khopmaya mara chu Mizoram chunga sports tana routling tour
nuôi singa sang ngắt chuang man na tur khan aza về đâu thổ kha Mizoram population za pariat velin na izo tina ania chuta abel sain ma district hian sports office pakhat ma coach po pakhat man lawa nuôi sing hi sang hi le somru pakhat an man na project zong kha tunge en kolang ti hi kan question duwa kan hi chuan mak kan ti khop maya khat yang vel kha Mizoram development kan semrual du dan nin alang ani kisuan panhina chuanin sports hian mangai tu tak he amamo hle in alanga entirnanin mandeu khanin sports in fiami pakhat enkol tu nei lowangin accident a boil he ni ti kha session apona sa takin ancheya mangai tu tak nei se chuanin kha players enkol dan kha harlo em maya entirnanin Bajaj insurance company hian players ni cheng nuai ni thleng an claim thina tur hi kum khat chunga tan cheng zali le somsri panga pekin cheng nuai ni thleng an accident emon dam lo mon claim the ni kha khathil har sa ni lo players hi national games ai mo phaya inel nai mo an kalin an expenditure kan tum sakna tangin cheng zeli le somsri panga khatum sakhar lo re reng maya chiwang the sports mi hi mangai tu takan ma mo ni ti alanga chung chu keni ZPM party chuan mangai taka inkol hi kan du boka ten kan ho tu ten ka sayom ne mo ka thelwa natlang zak chia lo na in kum nga chung policy mai ne lo 5 years perspective road map hi an duang thlap to kan mi thiam ten tlang zak thein an pai to chung chu kum nga chung la kum khatna nge kan thong kum hina nge kan thong kum thumna nge kan tiang ti hi infrastructure chok ni lo tuna kamha mi te kan hok tu te sei players te develop na tur tan coach te develop na tur tan mi thiam kan nei tur tan khami tan khan ru man da fel fai tak an siam to ni ti kha kan bel sa ve ni toite kan soi velo nga pute te soi ta kan khan kan sarkar hian infrastructure lampang chu tui pui phiana alen tlak ro chu rual chi alo dewa soi ta kan khan ka soi du pakhat chu kum sang ni som ni pani som ni pathum an hi thum som ni pali kan man me ka hian Mizoram Noya State Level Sport Association som thum le pathum te poisa man tur hi cheng nuai zani som panga point som nga arwa mana mang so mek tana chu ti lai chuan budget pum pui han chu thianin avain Mizoram budget pum pui hi available chia singkhat sangli le pariat ania sport in fiam mideta na budget ada nuai zani som panga hi a percentage in an chu taila 0.2 and 0.3 mo bor vele kan don tinani infrastructure cheng viable sing tel tam tak kan sen ngam line in fiam mi te so ka hian sarkar hian paisa hi kan seng ngam lova kan seng du lo nge pok helova budget financial assistance kan ti thina promotional fund te pok kan ti thina sport association ta he chon lomom tu thu lomom he wang thei khop maya kan in thei lova national pon kal hlei thel then khat yang chuan heng sarkar na apui bom na financial assistance promotional fund kan ti hi kan don that miau lo kan don tlem em awang hian a tlem ti piala ma om chun poi kan mulei thelo thin ni chu tiang bor vel chu kan din hunani awang chuanin nuai zani som panga han ti poi abai tham em ma chu tiang bor vel chu kan din hunani a tin kan share chuak to ni china khan combat games kan ti te contact sport kan ti te hi Mizoram ta na record nei tha medal hon nem ber ani a i achievement record bu Mizoram State Sports Council so pigila ta chuan in jiak veka tu tenge medal hon nem ber tila medal tali tangin han chu thaila combat games kan ti hei taekwondo te wushu karate muay thai kickboxing ti zong hi medal hon nem an ni sarkar poina in chuan na ber ten ni chu ti kara chuan infrastructure an sarkar chungin
กุมสางนี่สมประกวดจังกุมินเทงเห็นประคัดมาอันดินสักลวะอันไหนมีอะไรชุนให้มวยไทยพวกเห็นอันไหนมีอะไรวะประคัดมาให้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไหนมีอะไรเว้นเทงเห็นโลมันนี่ทุกอย่างพวกคิกบ็อกซิ่งที่เป็นไหนมีอะไรข้ากันเรียกกระถาอันไงสักลวเสียข้าจู่อาเจียงมาจู่วางส่วนสปอร์ตเห็นอินฟราสตรักเจอร์ละมาเห็นท่านง่ายวิวมาอีละอามีสิ่งที่จอกที่กันโปรโมทในไทยสิละวะไปสากันด่าเต็มเสียสุการเห็นnotice Olympic Games นี่กุมสร้างที่สมนีเลยปัญญาขันกี่พวกกันสุกละกันจันทร์บุมีเช่นขัดเทวเนี่ยกันสุกละมุนไงกันน้ำรวมตัวนะกันพยายามคบไม่จะท่าคบไม่ปรุกนักกันนี่ค่ะอาสัมเล่มณีปูร์ตัวนี้เห็นกันนี่เล่เป็นเจ็กทีนั่นที่เห็นประคันนักกันนี่เราปนปัญหานักกันนี่อาสัมประคันนั่นนี่จุมินเกนี่ปัญหานักกันเนี่ยมณีปูร์ประคันนั่นนี่จุมินเกนี่ปัญหานักกันเนี่ยปฐุมน้อยเนี่ยพี่กันหนึ่งไอ้มังแล้วนี่ไม่รอดสุกันเสียต่างอิน notice Olympic Games เอาไว้ขันนาน in notice Gamesดีที่ชินเขา Olympic Games ที่นรกชากะวิทำอะไรโซ่กินอันบวชเสตาตาชวนมีโซ่มกันมัวพูตานี่ช่วยบางสุขข้าไอ้ชาติอัชชาติเงี้ยอย่างที่ช่วยเชียนทำมันอีกครบไหมดีกันสวยเป็นนี่สุ